Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Urukiko rukuru rwa gisirikare rwa Kinshasa biteganyijwe ko uyu munsi rutangaza icyemezo cyarwo ku rubanza rwa mbere rwarezwemo uwahoze ari perezida wa Kongo Joseph Kabila Kabange wezwe ibyaha byo gufatanya na M23 mu kwezi gushize. Ubushinjacyaha bwasabiye Kabila igihano cy'urupfu munasaba urukiko guteka ku mitungo yifatirwa nawe agashakishwa gatabwa muri yombi ako kanya. Kabila ashinjwa ibyaha by'ubugambanyi, gufatanya na M23, gushyigikira iterabwoba n'ibindi. Yaburanishijwe adahari kandi biteganyijwe ko atari buboneke no kumukatira. Abicishije bunyamakuru Kabila aheruka kwamagana urubanza rwavuze ko ibirego aregwa ari ibinyoma bifite imvo za politiki byacuzwe n'ubutegetsi bugamije gusa guhunga inshingano zabwo. Urukiko nirumuhamya ibyaha uyu munsi rukamukatira. Arabaye uwa mbere wabaye perezida wa Kongo ukatiwe n'inkiko nyuma yo kuva mu mirimo nk'umukuru w'igihugu. Mu iburanishwa hagaragajwe iby'ubushinjacyaha bwavuze ko ari ibimenyetso simusiga bimushinja birimo ikiganiro Kabila yatanze avuga ko M23 ihagarariye ibyifuzo by'abaturage ba Kongo hamwe n'ibyavuzwe no hafi ye ko bashaka gukuraho ubutegetsi buriho. Humviswe kandi Eric Nkuba, umwe mu bahoze bakorana Colonel Nanga. Uyu Nkuba yakatirwa gupfa Kinshasa hamijwe gukorana na M23. Abahagarariye leta ya Kinshasa muri rubanza basabye ko Kabila yatanga indishyi zigera hafi kuri miliyari 25 z'amadolari y'Amerika no gufatira imitungo ye. Abahagarariye leta za Kivu y'Epfo na Ruguru nabo basabye indishyi z'akababaro za miliyari 21 z'amadolari no gufatira imitungo ya Kabila. Gukurikiranwa ko byatangiye ubwo ubushinjacyaha bwasaba ko kurwa ubudahangarwa nk'umusenateri ubuzima bwe bwose umwanya ahabwa n'iteko nshinga rya Kongo yagiyemo nyuma yo kuba perezida wa mbere wa Kongo yerekanyije ubutegetsi na mugenzi we mu mahoro. Kabila yatangiye gukurikiranwa nyuma yo kuba musimbuye Felix Antoine Tshisekedi mu kwezi kwa kabiri umwaka atangiye kuvuga ku mugaragaro ko Kabila ariwe muntu nyakuri uri inyuma y'ibyo byose amushinja gufasha M23. Mu kwezi kwa kane Kabila umaze igihe aba hanze ya Kongo yabwiye abanyamakuru muri Afurika yafatiye yombi afatanyije M23. Ibintu byari kuba bitandukanye cyane nuko bimeze uyu munsi. Mu mpera z'ukwezi kwakurikiyeho kwa Gicurasi Kabila yerekeje mu mujyi wari umaze amezi anugenzurwa M23. Ibyateye uburakari bukomeye ubutegetsi bwa Kinshasa akurikiraho intambwe zo gufatira imitungo ye no kumukurikirana mu bucamanza. Ntabwo bizwi neza ko Kabila yareye muri iki gihe, ariko mu gihe urukiko rwamuhamya ibyaha rukamukatira bishobora kugira ingaruka ku bwisanzure bwe mu ngendo mpuzamahanga, kuko ashobora gushyirirwaho na leta ya Kongo inyandiko zisaba polisi mpuzamahanga kumuta muri yombi. Uru rubanza rwatangiye muri Nyakanga umwaka ni rumwe mu zagarutsweho cyane muri iki gihugu. Bamwe bavuze ko uyu munsi Kabila ashobora gukatirwa igihano cy'urupfu, abandi bavuga ko ibyo ashinjwa nta shingiro bifite ashobora no kugirwa umwere. Umwaka ushize leta ya Kongo yashubijeho ingingo yo gushyira mu ngiro igihano cy'urupfu cyabujijwe gushyirwa mu ngiro 2023 ivuga ko bigaruye iyo ngingo kuko hari ubufatanyacyaha bwa bamwe mu bategetsi ba Kongo kandi ubugambanyi cyangwa se ubutasi byasize ikiguzi kiremereye ku baturage b'icyo gihugu. Hanyuma kuwa kane Kinshasa abakozi benshi bo mu kigo gishinzwe gutwara abantu n'ibintu mu kirere bataye muri yombi bashinjwe gutinza kugwa kw'indege ya Perezida Tshisekedi ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Njiri. Umuyobozi w'inama y'ubutegetsi w'icyo kigo Trifokini Kieri Murumba yemeye ibyo bavuga ko habuze umuriro w'amashanyarazi bihungabanya imikorere y'umunara uyoborerwamo indege igihe zigwa cyangwa zihaguruka. Ibi byabaye byatumye indege ya perezida wa Kongo ibizenguruka mu kirere mu gihe hagitegerejwe kubona uburenganzira bwo kugwa nk'uko inkuru y'ikinyamakuru Radio Okapi bivuga. Trifokini Kieri Murumba yemera ko abakozi benshi b'icyo kigo batawe muri yombi mu rwego rw'iperereza ryakozwe kugira ngo menyekane nyine bazana w'icyo kibazo. Iyo ari indege ya perezida igomba kugwa nk'uko yabivuze, agomba kuba umutekano kurushaho kandi icyo kigo kigomba kubigiramo uruhare. Ibizavumwa iperereza nibyo bizagaragaza neza ibyabaye koko. Hanyuma mbwire kandi ko umutwe M23 yatangaje ko wumvise umurongo w'abanyekongo bamaze iminsi bicwa n'uburyo ingabo za leta ya Kongo Kinshasa ibyaciye amarenga y'uko waba ugiye kubatabara. Umuvugizi w'uwo mutwe Lawrence Kanyuka mu itangazo yasohoye kuwa kane yongeye gutabaza umuryango mpuzamahanga kuri buriya bwicanyi bukomeje gukorerwa abasivile b'inzirakarengane. Ni ubwicanyi bukomeje gukorwa n'abimo FARDC, FDLR, Wazalendo, ingabo z'u Burundi n'abacancuro bitabajwe na leta ya Kongo. Kanyuka yavuze ko ku mirongo yose y'urugamba harimo no muce dutoye cyane twa Kibati na Kasopo muri Warikare cyo kimwe no muri Bibwe, Hembe na Ruhinzi muri Masisi. Izo ngabo ngo ziri gukora ubukangurambaga bwo kurimbura n'iterabwoba. Ibitero byo muri turiya duce biri gutegurwa mu mujyi wa Uvira. FC23 by'umwihariko yamaganye yivuye inyuma imvugo z'urwango zikomeje kujyana na biriya bitero, ibikorwa by'ubunyamaswa, kurya abantu ndetse n'ubwicanyi bwisubiramo. Abaturage bo muri Uvira, Beni na Ituri bakomeje guhura nabyo mu gisa no guca amarenga y'ukuriya mutwe waba ugiye gutabara bariya baturage. Wabwiye ko FC23 yumvise imorogo n'imibabaro y'abaturage kandi igashimangira ko amakuba adashobora gukomeza kwirengagizwa. Alliance Fleuve Congo irashimangira umuhate wayo utajegajega mu kurwanirira ndetse no kurinda abaturage b'abasivile. Hanyuma ariko inteko ishinga amategeko mu Bwurayi yemeje umwanzuro wo kwamagana urubanza rukomeje mu Rwanda rwa Victoire Ingabire Umuhoza isaba ko arekurwa kwa ivuga ko rurimo amakosa akomeye. Ingabire ukuriye ishyaka Darifu Umurinzi ritememerwa n'amategeko yo mu Rwanda yatewe muri yombi muri Kamena umwaka aregwa ibyaha 6 bimwe cyo kuba umutwe ugambiriye gurika ubutegetsi, kureba umutwe wagize ba nabi no gutegura ibikorwa bigamije gukurura imvururu muri Rwanda.
ariko ibi byaha barabihakana. Urukiko rurutse kwanga ubujurire bw'uyu munyapolitiki utavuga n'ubutegetsi bw'u Rwanda wasabaga kuburana adafunze bafungiye muri gereza. Inteko y'ibihugu bigize ubumwe bw'Uburayi ivuga ko ibikorwa by'amategeko by'u Rwanda kuri Ingabire Victoire biri mu nkubiri nini yo kuburabuza abantu bo ku ruhande rutavuga n'ubutegetsi. Ikavuga ko kuva 2017 abantu 5 bo mu ishyaka FDL inkingi Victoire yahozemo bapfuye cyangwa se baburiye irengero. Leta y'u Rwanda yagiye ihakana ibikorwa ishinjwa byo kwibasira abatavuga n'ubutegetsi, naho ku rubanza rwa Ingabire ikavuga ko ubutabera bw'u Rwanda bwigenga ntacyo kugeza biravuga ku byatangajwe n'inteko y'ubumwe bw'Uburayi. Inteko y'ubumwe bw'Uburayi ivuga ko yangayikishijwe cyane n'ibikorwa byibasira kandi abanyamakuru, abagize societe civile n'abanenga ubutegetsi binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga yo kubahiriza uburenganzira bwa muntu. Mu mwanzuro wayo inteko yasabye ko Ingabire n'abafunganwa nawe bari umunyamakuru Theoneste Nzeyimana wafunzwe 21 barekurwa kandi ibirego baregwa bigakurwaho nta yandi mananiza ko bazira gukoresha uburenganzira bwabo mu mahoro. Mu itangazo abagize inteko y'ubumwe bw'Uburayi basabye abategetsi b'u Rwanda gufungura ubwisanzure bw'itangazamakuru n'urubuga rwa politiki na demokarasi. Basabye komisiyo y'ubumwe bw'Uburayi gusubiramo inkunga harimo y'amafaranga ihabwa inzego z'ubutegetsi bw'u Rwanda zifite uruhare mu gufunga binyuranyije n'amategeko, iyicarubozo n'imanza z'akarenganyo. Banditse kandi abahagarariye ibihugu bigize ubumwe bw'Uburayi i Kigali kuganira na guverinoma y'u Rwanda kuri ibi bibazo bavuze no gusura abafunzwe muri ubu buryo bamagana babasaba no gukurikirana imanza zabo. Abadepite 519 b'iyo nteko batoye bashyigikira umwanzuro, 2 batoye bawanga, naho 41 barifata. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Uganda, abanyamakuru bashyize amakaramu ku mpapuro barandika. Banditswe urukiko mpuzamahanga mpano rya ICC rukorera mu Buholandi rwongeye kurahira rukirenga ko bigishishikajwe no guta muri yombi Joseph Kony, inyeshyamba biciye muri Uganda mu mutaka w'umutwe wa Lord Resistance Army umaze imyaka irenga 20 yaburiwe irengero. Umucamanza muri urukiko nyuma yo kumva abatangabuhamya muri dosiye ya Bwana Kony yamenyesha bagizwe ingaruka n'ibitero by'uyu mutwe ko bakwiye kugirira icyizere urukiko ngo byanze bikunze ko nazafatwa nubwo ntawuzerereye muri iki gihe. Uyu mucamanza nawe utaza gushakishwa ari yavuze ko batazatezuka mu kumushakisha akagizwe imbere y'ubucamanza akabazwa amabi yakoreye abaturage mu majyaruguru ya Uganda. Nubwo bumviswe abatangabuhamya bashinja, umunyamategeko wunganira Joseph Kony yabwiye urukiko ko ari amakosa kuba barumvise abatangabuhamya kandi uregwa adahari. Uru rubanza muri ICC ni ubwa mbere rugiye kumvwa uregwa adahari. Abunganizi b'abaregenera iki bavuze ko ikirego kigomba kwakirwa uko byagenda kose wenda ubutabera bukazaza ikindi gihe, ariko ikirego shingiro ryacyo ryemejwe. Abunganira abaregenera iki baravuga ko ibimenyetso by'ubushinjacyaha byerekana neza ko Joseph Kony ariwe muyobozi wa Lord Resistance Army kandi ko ashaka gufata ubutegetsi muri Uganda anyuze muri uyu mutwe, bagasanga kuba adahari bitabuza ko buranishwa hazafatwa gukora igihano. Umwe mu banyamategeko yavuze ko ni mu ntwaro yakoreshaga harimo guhemba abakobwa abantu bose bazaga mu gisirikare cye kandi ko yatangaga ibihano bikakaye ku muntu wese wagereza guhunga, yewe ngo harimo n'abo yicaga. Uru rubanza rwa Kony byiteze ko bizihuta kuko buranishwa adahari kandi abanyamategeko barashaka ko biva mu nzira abahohotewe leta y'u Uganda ikabashakira indishyi. Naho Perezida Kaguta Museveni wa Uganda yamuritse imodoka izimya inkongi igihugu cye cyakuze, asaba ibihugu by'ibihangange ku isi kuzigura. Izi modoka zizwi nka Muriro Ita Museveni yazimurikiye bamazere ibihugu birimo Leta z'Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Uburusiya n'ibindi bihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Yanditse ku rubuga rwa X ati nejejwe no kwereka gashya twahanze ko imodoka izimya umuriro bambasaderi wa Leta z'Ubumwe za Amerika, Uburusiya, Ubwongereza n'ibihugu binyamuryango bya European Union. Ati twerekanye ya mbere y'ubwoko bwazo mu nama. Perezida Museveni yavuze ko nyuma yo kubona kuri televiziyo inkongi zitandukanye zibasira imijyi itandukanye y'uturere twa biriya bihugu yagize igitekerezo cyo guhuza amayeri gakondo yo muri Afurika yo kuzimya inkongi n'ikoranabuhanga ryo mu bifaru bya gisirikare mu rwego rwo gukora iriya modoka iry'umuriro. Yasabye ibihugu by'ibihanganye kubera Uganda umukiriya. Ati ndizera ko bazemera iki cyifuzo bakatubera abakiriya. Museveni yashimangiye ko gahunda yo gukora ziriya kizimyamyoto yerekana ubushake bwa Uganda bwo gufasha no guteza imbere udushya twa Afurika. Nasimbukiye muri Sudani y'Amajyepfo, abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Banditswe ko Visi Perezida wa mbere wa Sudani y'Epfo Riek Machar yashinjwe ubwicanyi uwema muri ibyaha byibasiye inyoko muntu kubera uruhare akekwaho ko yaragize mu bitero by'umutwe witwara gisirikare ushingiye ku bwoko byibasiye ingabo z'igihugu muri Werurwe uyu mwaka nk'uko byatangajwe na Minisitiri w'Ubutabera ku wa kane. Nyuma y'amasaha make Minisitiri yabitangaje, Perezida Salva Kiir yahagaritse Machar ku mwanya we nk'uko iteka ryasomwe kuri radiyo y'igihugu ryavuze, gusa nta bisobanuro birambuye byatanzwe. Ibirego Machar aregwa n'ihagarikwa rye byongeye ubushyamirane hagati y'impande ebyiri za politiki zikomeye mu gihugu, urwa Machar n'urundi ruyobowe na Perezida Salva Kiir zigeze guhangana mu ntambara hagati mu baturage kuva 2013 kugeza 2018 aho abantu barenga 400 bapfuye. Iri teka rivuga ko Perezida Salva Kiir yahagaritse kandi Minisitiri ushinzwe ibikomoka kuri peteroli Puot Kang Chol wareganwe na Riek Machar kimwe n'umugaba w'ingabo wungirije Lieutenant General Gabriel Diop Lam. Kuva muri Werurwe Machar afungiye mu rugo kubera ibitero by'inyeshyamba z'umutwe bivuga ko yabatera inkunga wise White Army mu mujyi wa Nasirori mu majyaruguru y'Uburasirazuba.
agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikire muri Kenya. Abanyamakuru bakoze ba muri no barandika banatwe ubushakashatsi bwasohowe n'ikigo TIFA muri Kenya bwerekana ko umuntu umwe muri batanu muri iki gihugu agereka unyurwa ry'uburenganzira bwa muntu kuri Perezida William Ruto. Mu minsi yashize muri Kenya habaye imyigaragambyo yamagana ubutegetsi, inzego z'umutekano ziri mu bigaragambyo zirabica. Perezida Ruto yashyizweho umugabo ko yategetse abapolisi kurasa abaturage mu cyico bagapfa n'ubwo abihakanye. Ubwo bushakashatsi bugaragaza ko Abanyakenya benshi bakiri mu majwi ubwicanyi no gushimuta abantu ku mutwe w'abasirikare n'abapolisi ku mabwiriza ya Perezida William Ruto. 35% by'Abanyakenya babona ko inzego ziri ku isonga mu bwicanyi bwabaye ndetse no kunyuruza abantu, kuko kugeza ubu hari imiryango yabuze abantu bayo. TIFA yavuze ko yakoze ubushakashatsi mu ntara zose abaturage babajijwe, yaba abashyigikiye Perezida n'abamurwanya, bahurira ku kuba ari we nyirabayazana wo guhonyora uburenganzira bwa muntu mu gihugu kandi yakaba ari we umurongo nka Perezida w'igihugu. Hanyuma urukiko ruta izindi muri Afurika y'Epfo rwemeje ko abagabo bashobora gufata amazina y'abagore bashakanye rukuraho itegeko risanzwe ribibuza. Ku nsinzi ya couple ebyiri z'abashakanye zatanze ikirego, urukiko rwongera itegeko nshinga rwategetse ko itegeko ryari risanzweho ryazimwe n'abakoloni ririmo ivangura rishingiye ku gitsina. Henry Van Der Merwe yari yarangiye gufata izina ry'umugore we Jana Jordan, naho Andreas Nicholas Bonman ntiyashobora kongera ku mazina ya Donnelly, irindi zina ry'umugore wa Jesse Donnelly Bonman nk'uko bivuga n'ikinyamakuru cya leta CBS. Ubu inteko ishinga amategeko ya Afurika y'Epfo igomba guhindura itegeko rizwi nka Birth and Death Registration Act kubera umwanzuro w'urukiko ugomba guhita utangira gukurikizwa. Ririya tegeko ryashyizweho muri Afurika y'Epfo ubwo icyo gihugu cyari gitegeko n'abanyamuke b'abazungu. Ziriya couple ebyiri zareze zivuga ko ririya tegeko rishaje kandi rishyira hejuru abagabo, rigahonyura uburenganzira bungana kuri bose buvugwa n'itegeko nshinga rya Afurika y'Epfo ryemejwe muri 1994 mu gukura ubutegetsi bwa apartheid. Aba baragira urukiko rw'ibanze ariko basaba ko urukiko rurengera itegeko nshinga rirwo rwemeza umwanzuro warwo. Urukiko ruvuga ko rwasanze mu mico myinshi y'Abanyafurika abagore baragumanaga amazina bayo bavuka nyuma yo gushyingirwa, kandi abana benshi barafataga amazina mu bwoko bwa banyina. Kuri byahindutse nyuma y'umuzo w'abakoloni b'i Burayi n'abamisiyoneri b'Abakristo bagakwiza amahame y'uburengerazuba. Umuco ko umugore afata izina ry'umugabo wabaga mu mategeko y'Abaroma n'Abahorandi ni muri ubwo buryo wasanzwe mu mategeko ya Afurika y'Epfo. Uwo muco kandi wabaye nk'ingaruka z'amategeko yazanye mu bihugu byakolonije ibihugu bya Afurika munsi y'ubutayu bwa Sahara. Ni kuri urukiko rwavuze rwongeye ko Afurika y'Epfo yateye intambwe ifatika mu buringanire bw'ibitsina byombi, ariko hakiriho amategeko amwe n'amwe n'imigirire bikirangwamo ivangura rishingiye ku gitsina. Yaba Minisiteri y'Ubutegetsi cyangwa se y'Ubutabera z'iki gihugu nta rimwe yigeze yinjira muri uru rubanza irwanya ikirego cya ziriya couple, ahubwo izi minisiteri zemeje ko iryo tegeko bareze ritari rijyanye n'igihe. Mu rubanza urwego rw'abanyamategeko Free State Society of Advocates rwifatanije ziriya couple ebyiri ruvuga ko mu kubuza umugabo gufata izina ry'umugore we itegeko ribashimangira ivangura kuko ryima abagabo uburenganzira bufite abagore.